आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरी अहानबद मरुइबा पाउ कोविड-19 वैक्सीन कापत्रिबा राज्यसिगी मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपिनबा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेनसिना अमुहना अपील तौरी बिष्णुपुर जिला दंगसी यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड हौदोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना उत्तर प्रदेश की जलाउन जिला दलेबा काइथेरी खुंगंगदा ngasi बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे संगारगनी अमसुंग संसद की नोंजो मिफम की मांग ओइनना लोकसभा की अध्यक्षना दोल पुमनमकी मिफम ngasi कौरी राज्य सभा की चेयरमैन अमसुंग सरकार नसु हयेंग तोंगान तोंगान मिफम सिंग कौरी कोविड-19 वैक्सीन कापत्रिबा राज्यसिगी मियोइसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन कापथोकपिनबा मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेनसिंगना अमुखना अपील तौरी इम्फाल ईस्टकी सजीवा जेल मनाक्ता ngarang famung chama leiba बबीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल दा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट की मल्टी स्पेशलिटी सर्विस हौदोकपगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना हाई सरकार न लेमना वैक्सीन काफल फावबदा वैक्सीन कापतबा कया यावबना लाइचत थिंगनबा होनबदा खुदोंग चादबा कया मायोकनरी मुख्यमंत्री ना हाई नौना हौदोकलिबा मल्टी स्पेशलिटी सर्विस असिना मालेम थाकी कैंसर लायंगबगी खुदोंग चाबसिंग मणिपुरदा नतना अवांग नोंपोक राज्यसिंगी अमसुंग युमथंगनरिबा लेबाकसिंगी मियामदा चाउनु खुदोंग चाबा पिरगनी श्री बिरेन हाई राज्य सरकार नसु जेनिम्स हॉस्पिटल दा तोंगानबा कैंसर हॉस्पिटल अमा साबगी थबक कन चथरी अथुबा मतमदा मियामदा खुसिनबा ngamlagani हाइनसु मुख्यमंत्री ना थाजबा फोंदोककी मरगसिदा मणिपुरदा नोंगमदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी चांग लेपतन हेंगलकली ngarang myoy marfu mapan नौना पॉजिटिव ओइकी पॉजिटिव ओइबगी चांग सादा 13.9 नि हौजिक एक्टिव केस 435 लेरी नाबा फबगी चांग सादा 39.9 हंथखरे ngasisu कोविड वैक्सीन कापथोंगनबा जिला जिला सिंग थौरांग तौरी नोने जिला की ओइना ngasi मफम 5 दा कोविड 19 वैक्सीन कापकनी मदुदा सही 12 दगी 13 फावबा सही 15 दगी 19 फावबा अमसुंग सही 19 की मथक्ता लैबसिंगदा कोविड वैक्सीन कापकनी भारत सरकार ना खेलो इंडिया की स्पेशल कैटेगरी दा लेबागसिगी जिला तरेत खनगतपदा मणिपुर की बिष्णुपुर जिला यौरक्तुना ngasi यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री गोविंदास कोंथौजमना जिला असिदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड हौदोखरे फंड असिगी सेनफमना लुपा लाख कुन्नी बिष्णुपुर जिला की डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकबा हौदोकपगी थौरमदुदा खनगलाबा स्पोर्ट्स स्टार सिंग अमसुंग डेप्यूटी कमिश्नर एल बिक्रम यावकी थौरमदुदा मंत्री ना हाई लेबागसिगी ओइना जिला असिबु खनगलिबा असि रोइंग कैनोइंग अमसुंग कयाकिंग दा फजबा परफॉर्मेंस उतखिबा अदुगिनी मंत्री ना हाई yam chokthokchini we are really proud of our Bishnupur district, particularly Bishnupur district administration team, Mr. Bikram, the deputy commissioner. yam na hena chokthokchini oiba the bharat ki pradhan manत्री na all india go in a district tare khanba pradhan mantri award for public administration gisida hogi April की तांग कुनगमाथोय विज्ञान भवन दा सिविल सर्विसेज दी हे ओइबसिदा होय अवार्ड सी पिबिरापनी असम राइफल्स की टेक्नोपोल बटालियन अमदी मणिपुर पुलिस की अपुनबा कांगबु अमना टेक्नोपोल दा अचत अवोंगसिंग सेक तौबदा मोरे रोमदगी लाकपा गाड़ी अमदगी लुपा कोटी 3 मखाई रोमगी ओइगदबा WY टैबलेट पैकेट 13 फंगले फारबा पोलम सिंग अदु टेक्नोपोल पुलिस स्टेशन द सिनखरे असम राइफल्स अमदी मणिपुर पुलिस की अपुनबा कांगबु अमना हौखिबा सगोचे निमिता SL जौगाम अमसुंग चारलोंग खुलसिंग द थीबा हुमगी थबक चथबदा युम अमदगी कानी किलोग्राम अमा ग्राम 750 पोपी मरु किलोग्राम 13 फंगले असम राइफल्स की नोने बटालियन ना कांगपुपी जिला की पोर्टलैंड खुलदा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की मतंग दा ngarang लेक्चर कम अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोकरे थौरमदुदा MG नारेगा न चिंगबा सरकार की तोंगान तोंगान स्कीम कया की मतंग दा मियामबु भाप ताहनखे मणिपुर लेरिबा मरुइबा लाइफम अमदी अथौबसिंगी खुबमदा हैकत लेकत तमनबगीदमक असम की होजाइगी मणिपुरी टीम हौजिक अमुको की ऑफिस ता लेरी नुमित 12 की खोंगचत मणिपुर लागिबा कांगबु असिना लमदमसिगी कायना गोविंदा अंड्रोगी मई खोंगजोंग वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स न चिंगबा मफम कयादा चतुना येंखे
Assam amasung Arunachal Pradesh Sarkarna Rajyanigi marakta ngamkhoi yanaba lairibasing sayesigi manungda loishilhanaba Namsai declaration sahi taunakre declaration adu Rajyanigi Mukhyamantri gi thakta pangthokpa mifam amada sahi taunakibani declaration sahi taunaba adubu Assam gi Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma awangnopo Rajya anigi marakta lairiba marup mapang amasung machin mana oibagi ityasta anago panduk amani haina singthaki Arunachal Pradesh ki Mukhyamantri Pema Khandu nasu Rajyani gi khungang singi marakta ngamkhoi gi sayenaba leiba pumnamak sahi asi loirakpadadi loishillagani haina thajaba phongdokki Sri Sharma na hai hauzik leiriba ngamkhoi gi phibam asida yumpham oiraga yenariba khungang masing asi chamuk kulhumdoidagi marfu tarukta hanthanaba haina yanare Rajya animakna sahi asi gi September 15 phawada warushin poraknaba honaragani Tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhanmantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Jalaun jila de leba kaitheri khungangdang asi Bundelkhand Expressway sangaragani lambi asi semganabagi damak Pradhanmantri na Inglisingani kun gi February 18 da jatra hunkibani lambi asi jila taret Chitrakut Banda Mahoba Hamirpur Jalaun Oraya amasung Itawa phauduna chatkani Akaswani gi paumina hai Kilometer chani marputara taruk sangba lane mari leba expressway asi lupa koti lising tara mari chani panyang khairom changna sanggat pani tungdamasi lane taruk phawba pakthok payai lambi asi Chitrakut jila gi Bharat ku manakta leba Gonda khungangdagi National Highway 35 dagi sangdoraklaga Itawa jila gi Kudrel khungang manakta Agra Lucknow expressway ga pulli expressway sida railway gi achawba thong 19 apikpa thong chani marfutaruk laigani expressway asigi meter changwa Kudingi nongi ising yokshinaba thaurang tauri Uttar Pradesh ki mari shuba expressway project asi apiba matamdagi tha nipan ngankhatna tha kunnipan gi manungda loishin ki COVID-19 laichet manungda rajya du da halakpa migrant labor yamba thabak pinabagi pambai ama oikibana project asi thoidok namaru oi Ningthaukaban nimita haugadawriba sangsad ki nongju mifam gi mangoinana Lok Sabha gi Adyaksha Om Birla na dol pumnamaki mifam amangasi kauri mifam aduda Sri Birla na sabagi mifam ningthina sathabada rajniti gi dol singna mateng pangbinaba appeal tawgani Rajya Sabha gi Chairman M Venkaiah Naidu na su sabha asigi floor luchingba singi mifam ama hayeng kauri numina sida sarkar na su rajniti dol pumnamaki mifam ama kauri sangsad gi nongju mifam asi August 12 phawa chathagani Rashtrapati amasung Uparashtrapati gi mikhal nongju mifam manung asida pangthokadabana mifam asi yamna maru oi Rashtrapati gi mikhal Sabagi mifam ahuba numita pangthokani aduga Uparashtrapati gi mikhal na mathang thagi tarukta pangthokani Ningthaukaban numita haugadawriba sangsad ki nongju mifam da the praise and registration of periodicals bills lisingani kunithoi puthoklagani bill athina praise and registration of books act lisingama chanipan humputaret ki mahut chilagani Central Teachers Eligibility Test sayasigi December da pangthoklagani chapchaba numit kona lauthokani Central Board of Secondary Education CBSE na hai test asi lebagasigi loan kunda computer based test oina pangthokani darkhas thabagi phi CBSE na general amasung OBC gi oina paper amada lupa lising amasung schedule caste schedule tribe amadi haksang gi phiba mima nadraba singi oina paper amada lupa changa da leple CBSE na hai paper ani gi dambak general amasung OBC kanglumna lupa lising Amachani amasung schedule caste schedule tribe amadi haksangi phibam mimanadaba singna paper ani gi oina lupa chatruk pigadabani parikya sigi akupa marol syllabus loan parikya thaba yabagi thak parikya gi phi parikya pangthokadaba sahar sing amasung atai maroiba tarik sing CTET gi official website gi atuba matamda khangba yaragani candidate oiningba singna information bulletin asi download tawraga darkhas thadringai mamangda kupna paduna nainana ba CBSE na hairi aroiba damaroiba pau COVID-19 vaccine kaptriba Rajya sigi miyoi singna atuba matamda vaccine kapthokpinaba Mukhyamantri Nongthombam Biren Singna amukhana appeal tawri Bishnupur jila dangasi Youth Affairs amsung Sports Mantri Govindas Konthaujamna District Sports Development Fund hawdokre Pradhan Mantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ki Jalaun jila de laiba kaitheri khungang dangasi Budelkhand Expressway sangaragani amasung Sangsaki nongju mifam gi mangoinana Lok Sabha gi Adyaksha na dol pumnamaki mifam amangasi kauri Rajya Sabha gi Chairman amasung sarkar nasu hayeng tongan na mifam sing kauri pauloijare